Omra Shebeje Fiedom Kumane Fan e wohonom no said ye see enra e bra court kwa setya na wahye sekpanda ya baton pesua no so abato moto ya fie twemu a obra matu nyindam eye Emra Shebeje ni no wo monsan enkoto biom no dom kumane chese sa atemu ne ba no antwa yi a wo mobonyo so Dom kuma Omra Shebeje Fia bekasa ediafa High Court won magina ya won masi ediafa fimpinu aduonu nan parliamentary election ye course so e wo pandan peswa na so results e beto dwane ho na won monkrata bia ode ye beto dwane wo kire mu ese Omra Shebeje ni Matthew Nindam odinkonemu na susuni nyina mo no High Court ebebo eguye na won mebekire mu ese enadua santamo won hwese obetumi esanso so e de parliamentary election ahye so e wo sampeswa no so we hono don kuma na kira abra presidential results wonum ebobo no ndi samanyuko ne panyina na wo Omra Shebeje de bere e wo honomo ene ne manfo bi kopie mu wo collation center honomo a won maye ne ma bia na ense enfata ne ballot box ne krampo no wonum SSI no na no enam so e ma bato komisa no efi honom de nani akire mu e original officer no e wotamale ye honomo no ena nyinda mo boni din se odi nkonemu e wa fimpinu aduonu nan parliamentary election e course so e wonum peso no so won krata na dom kuma ne ba no deni Alexander Fanyama kan sai shasie o kire se odi esi ni nyina achi na ndi samanyuko ne panyini e de nkrata kopie mu asimdibia sa abra wonum wo kenkan na wo bodin se obi edi nkonem e wa bato ne emo no enya de na wo honomo na police station aduanan baako ne ma baako mienu be koso ani nyina mu wose mpanyefo hwe na osanso komubiem na nso we nyina nkanfo ano don kuma ne gina de wogina se niema wo mo kire se atosini na se bampo na mpanyefo hwe na omukomubiem a enya de a opanyin no bedi nkonem